Karibu sana guku kwa Africa na CN mwago wa Mugikuyu. Pastor Sir James Kamau, Pastor Sir James Kamau ni arathi na mbere gucakaya gikuo kia mwana wa brother yake. Pastor Sir James Kamau oikaine na gutungata na kanitha wa Priesthood kuria Nairobi uria utongoragio ni Pastor JJ Gitahina. Ni kugerea page ni yake ya Facebook kuria turona ndeto ici. Ni arapostire mbica ya mwana kioyo uria arauga arakuire ni undu wa guthinjwo mutwe, na arauga kama wetu agekira emojis cia kurira ni wathie na ihenya ma ohau. Agaposta kauga a very sad evening for me. I have just lost my nephew son to my bro after a head surgery. RIP Kamau wetu. Ata Sir James arema mufuata kule mwena wa Facebook no marathi na mbere kuyumiria na gutuma rambirambi cia kuri family ino ya Sir James Kamau. Na ni aronekana ni mwanake mwethe muno na Ngai arohe family no thayo ihinda riri marathie na mbere gucakaya guku ni gwa Africa na CN tukauga arohuruka kwega kuraga. Ndukariganirwo gu subscribe, comment na ndukariganirwo kuhitika notification bell ugakoragwo wi wa mbere kwamukira mwago wa Mugikuyu.